Pentecost program clear to te chibe vekule Esther lalming moi kania caution rongbol na chanchin clear ni lawngai thlang u shai tu te rongbol na lawngai thlam sa ila General Superintendent Reverend Ngu Thanpa Rasai lo chuan July ni sompakwa pathiani mang hian dur tlang bial chhunga caution te atloang Reverend Andrew L Singson Secretary General Missions Department chuan July ni somparia zan hian Missions campaign chal tlang cautiona anei dona pathiani zan hian headquarters cautiona incoming Missions campaign anei bokang Reverend Thang Lian Sang a principal ATI chu July ni som pasari zirtop zan atang khan aibok koshana pathian chorboina programa speaker ania pathiani zan thleng hian rongbolna anei don ani Mizoram UPC Puipa Committee Chukhom chuan pastor le upa inkom hona bua sei arel July ni sompali thole ni General Superintendent Office a Puipa Committee an chukhoma thupui thlan bik manga pastor tele IMC chunga upa te inkom hona August ni riat inri ni chuna nei anrela inkom hona thupui atan kaushana harna lo thlen thei dan tur project sang ni somthum chungchanga malak zel dan tur financial chungchang te chu an thlang ani Puipa Committee chuan Executive Committee Voice Somsari pakhatna thure langin area tina life crusade board sei chu chunzom arela athoni na atan longtla area a board sei tha antia ahun le ni ero longtla area committee tene na la soi ho tur ani hengba ka hian Puipa Committee chuan kaushan thurin ang ringve United Apostolic Church USC Maryland USA ami tenen chanchin thashilna konga chakzoka malak ani le zol theinan tho ho na thuthlung zia anrem pia July ni somni thotran ni hian MOU sign aniang Puipa Committee chuan Commune General Assembly Minhan Pui Turin Apostolic Assembly of the Faith in Christ Jesus USA ami te chu som anrel bok ani Fanei tam chungchanga Executive Committee thurel angin chungko thanem takne na fanei tam lompuina pek chwa mek zel ania kaushan ro rel na sangin apom fanei tam konga janla thar zel turin Puipa Committee chuan kaushan te min ngen ani Assembly Center and Pandal Committee chu Chairman Upa H. Larin Tuanga Kaishona Hnoya July ni somparuk ni nga ni khan General Headquarters Office Committee Room ma anchukoma Puipa ten an hau SCNPC Chukhom chuan Assembly Hall sakmek malak thlerlet na anaya work manager upalal ompuya le assistant manager twal upa silal fakomaten report anpea kumchan ve chunga an malak na chu thatoka an ngai ani Assembly Center a thingphun natlang July ni somni pali zirtop nia nei tele tuilak na siam thate chu SCNPC ro re langsar zwal te anni Mizoram UPC Vehicle Board chu July ni sompanga ni lani khan General Headquarters Committee Room ma anchukoma Board Chairman upa PC Lalming Lianan kai shwain Puipa ten an hau ani Vehicle Board thutkoma hian kumchan ve vehicle logbook report te clear hau ania dan le shai an man mek siam that ngai te an siam rem ngal ani Vehicle Board chuan kaushan motor man lai Mahindra Bolero lilam chana meeting a hian an hongboka achang sang ber kalabala nun enga cholmun hne na ni nga ni khan lir thei hi hlan fel ani bel chung rongbol na lo ngai thak chun zomila aibo koshana July ni som pakhat rin ni khan uparal to na te chung kwa kal tlangin pathian chormoina hun man ania bel to pastor chu speaker ani Pathian chormoina inkhom hi upalal parlianan akai shwaya zirtop zana changin revival program an hmanga inkhom apiangin unaw nulal mudigi dor puiveng thar hnen atangin fakna hlangi thlak thin ani Pathian chormoina program hi July ni som pahni Pathian ni zan thing khan revival a man chunzom ania speaker pastor Silaram ha ka rongbolna anung hle a bial chung le bial pon atangin man pui tu an thanem hle ani Khozol veng pui bial muncheng kaushana tirkomal somtwanga Adonai revival team rongbolna kal zela July ni som pakhat inri ni zan khan pol danga changi member thar pahni te chu Mizoram UPC a lomlu anni Adonai revival team hi tui changral area hnuaya mi annia anrongbolna atang hian member thar pariat munchenga hian lomlu anni to ani July ni som pahni pathiani somma inkhoma mamit bial vongon zau ko shana loi turin tirkowanler shat puyan pol danga tangin mithar pakha chu Mizoram UPC a alom lut bok ani khothlang area ro in mamit bial vongon zawa hian tirkowanler shat puya chuan rong abol mek ani lungsen bia ze tet ko shana po July ni som pahni pathiani somma inkhoma Mizoram UPC a loi turin mithar pahni te chu pol danga tangin tirkowlal pek hluan alom lut tirkowlal pek hlua hi PCC lunglei area roilai mek ani Lungsen biala hian komin hian member thar pol danga tangin somli paruk Mizoram UPC a lomlu anni to ani
Thingsur thlia bia se song twal chunga loi turin pol danga tangin July ni som pahnih pathian ni chawhma in khawma member thar pahnih upa Chuam Loya se song Kaushan chairman chuan Mizoram UPC a alom lut bok din thar bial hun thar Kaushana po July ni som pahnih pathian ni vek khan pol danga tangin chung ko khat member pali te chu bial to pastor Reverend Arlal Ngak Sangan Mizoram UPC a alom luta hemi rwal hian Kaushan member ni sa pem thar pakhat chu hun thar Kaushana loi turin alom lut bok Khotlang area Daniela revival team te hian kumim April ni khat atang khan hun thar Kaushana hian rongbolna an nei chana an rongbolna atang hian mithar sompakwa pol danga tangin lomlu an ni to ani Zemabok bial Falkland East preaching point na loi turin July ni som pahnih pathian ni chawhma in khawma chung ko khat member pali te chu Reverend Siram Sangvora bial to pastor chuan Mizoram UPC a alom lut Falkland East a hian ruthi revival team te chuan rongbolna an nei mek ani Zemabok bial PYD te chuan bial intlo kwal program hnung ber Zemabok biak ina July ni som pathum thochan ni zan khan an nei he huna hian unaw nu ruthi le shwai tlwangin fakna hla sa in unaw pasila ro hluan nen atangin pathian thu cha ngei thak ania bial PYD zai polten fakna hla an rembok ani Zemabok bial PYD intlo kwal program a hian an bial chunga zirna konga hlotling mi paruk te hna lompuina thuziak an hlan ani Bairabi bial chung zo din Rajdali a mithar chung ko khat member pahnih te chu bial to pastor Reverend R Chongkhuman July ni nga pathian ni chawhma in khawma pol dang atangin alom luta nopang pakhat pathian hne na a hlan bok ani Trumpui Kaushana loi turin July ni som pakhat inrin ni zan khan member thar pakhat chu Reverend H Vilal Zamlova bial to pastor in pol dang atangin Mizoram UPC a alom lut heti hian kumsang ni somni prok chunga Trumpui Kaushana mithar lomlu to za chu mi som pariat an ni Nalan bial chung no dil tlanga July ni som pakhat inrin ni khan twal upa ti silan nun moya te chung kwa chuan pathian choi moina an neya unaw nulal nun pui tui changral area Jehovah Jireh revival team speaker chuan rongbolna anei pathian choi moina hi zir top zan atangin an hmanga pathian ni zan thleng khan revival nen hlim taka man chunzom ani Diltlanga hian pathian choi moina hi tun hnaya tum thum aum toa puan lo ka mek boka he rongbolna atang hian mithar panga Kaushana lomlu an ni toa lalpa iswa minga swa ngei damna baptisma changthar mi som pathum anom bok Diltlang Kaushana pathian choi moina hi bial pon atanga man puitu an thanem thin hlea bial chunga zai thiam te le unaw nulal hlim omi champhai zo te te chuan zai rongbolna anei thin ani Nasing para bial huam chung Kaushan la din lo na mun Mitro Joy para khwa July ni som pahnih pathian ni khan Hindu chung ko khat member pali te chu bial to pastor Reverend Evan Lalpa riang chuan Lalpa iswa minga baptisma chantirin Mizoram UPC a alom lut ani Bazar bial missions department chuan Barwatila a work camp neya biakin saturin arel Amun mate NFA biakin sakdan tur te soi ho turin July ni som pakhat atanga ni som pathum chung khan General Missions Department Chairman Tour Program zuin Bazar bial Missions Department shwai tu te Chairman upa Shang Than Tlwang ale twal upa Siram Nunzira Secretary te chuan Karim Janj Monique Bon antwa Mission Field a biakin sakna hi Bazar bial Missions Department chuan chan thwai antum ani North Bengal Field Dalmuni Kaushana loi turin mithar chung ko khat member pali te chu July ni som pahnih pathian ni khan field pastor Robert K Singson chuan lalpa iswa minga baptisma chantirin Hindu sakhwa atangin Mizoram UPC a alom luta hemini vek hiano pangpathum pathian hne na a hlan bok ani ole khati zong kha tunkar chunga Kaushan rongbona chanchin kan thlir le ngei thlak ho theithe chu ni e